тавре ки зикр гардид, семинари мазкур бо мақсади иҷрои ҳадафу афзалиятҳои муайяннамудаи пешвоии миллат ва иҷрои қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимоя ва дастгирии давлатии соҳибкорӣ равона гардида, палатаи савдо ва саноати вилояти суғд барои фароҳам овардани шароити мусоиди кору хизматрасонӣ барои соҳибкорони ватанӣ фаъолияти худро ба роҳ мондааст. Қайд гардид ки имрӯз ин ташкилоти ҷамъиятӣ бо 152 палатаи савдо ва саноати минтақавии давлатҳои хориҷӣ созишномаҳои ҳамкориро ба имзо расонида, баҳри мусоидат намудан ба рушди иқтисодиёти вилоят азму талош дорад. мақсаду мароми семинари омӯзишӣ дар мавзӯи соҳибкорони иҷтимоӣ чунин арзёбӣ гардид. این صاحبکار اجتماعی همین که مثلا در ساحه توریسم، سیاحت، خدمترسانی، کلینیک‌ها، شرکت‌های سیاحی و دیگر صاحبکاری که منفعت استحصالی دارد و درآمدی کمتر را در بر می‌گیرد و مصلحت دهی بعضی امروز شرکت‌های هستند که شرکت‌های کنسالتینگی، مصلحت دهی، مشورت دهی که اینا روانی شده است به سطح اجتماعی بلند نمودن دانش ملکه صاحبکاران و دیگر خدمترسان‌هایی که برای پیشروی جمعیت روانه شده است، این صاحبکاری اجتماعی را در بر می‌گیرد. امروز البته صاحبکاران ولایت سوغد یک خطور کلینیک‌ها، یک خطور کودکستان‌های خصوصی، مکتب‌های خصوصی، شرکت‌های سیاحی و دیگر شرکت‌های مصلحت دهی و مشورت دهی را به راه ماندن که مصلحت‌های حقوقی هم یک نمونه فعال صاحبکاری است که صاحبکاری اجتماعی در بر می‌گیرد و برای پیشرفت جمعیت اساساً فایده خود را می‌رساند. зимнан қайд гардид ки алҳол шумории соҳибкороне ки аъзои палатаи савдо ва саноати вилояти суғд буда ба он ҳамкории бомаром доранд беш аз 400 ададро ташкил дода, соласол шумории соҳибкорони ба палатаи савдо ва саноати вилояти суғд таваҷҷӯҳ зоҳир намуда меафзояд, зеро ҳамаи онҳо аз хизматрасонаҳо ва имтиёзҳои палатаи савдо ва саноат бархурдор хоҳанд шуд. тавре ки зикр кардем, яке аз самтҳои асосии фаъолияти палатаи савдо ва саноат густариши муносибатҳои иқтисодиву тиҷоратии беруна, афзун намудани истеҳсол ва содироти молу маҳсулот, ҷалби сармояҳои дохиливу беруна, дарёфти шарикони рушд аз давлатҳои хориҷа, муаррифии иқтидору имкониятҳои содиротӣ ва ишғоли мавқеи мустаҳкам дар бозори ҷаҳонӣ, мусоидат барои иштирок дар намоишгоҳҳои кишварҳои хориҷа ва доираи дигар кору хизматрасониҳо барои соҳибкорон маҳсуб меёбад.